Drone FPV milik Zapad Group menjatuhkan lebih dari selusin heksakopter Baba Yaga milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit pengintaian Zapad Group mengerahkan pusat layanan lapangan yang dimaksudkan untuk mendesain ulang drone musuh atau mengoperasikan kembali drone milik mereka. Butuh beberapa jam bagi para ahli untuk mengembalikan UAV ke garis depan. Simak video yang dirilis militer Rusia berikut ini. При их выполнении задач, то есть в воздухе, они подследили, выявили, уничтожили. Технику мы используем кумулятивку, обычно РПГ-7, РПГ-С, РПГ-ВЛ. ФБЧ у нас идет на пехот. И есть такие заряды, но у нас сейчас есть только маленькие. Есть 1,7, есть 2,5. Для принтера мы используем печатать какие-либо детали в камеру, либо же сбросы, которые могут вместе. Печатать непосредственно сами сбросы собираем. Собираем вот такие вот боеприпасы, тоже просто набиваем пластину, добавляем осколочную часть. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.